Urutonde rw'abasitari byamamare abantu barebwa cyane kuri izi mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye cyane cyane Instagram, Facebook, Twitter, TikTok ariko hari n'abadakoresha TikTok ariko bagakoresha YouTube channel. Aba bahanzi ni abahe? Ibyo byamamare ni ibihe? Twese turabizi ni ibya hano mu Rwanda byose. Icyo mukwiye gukora ni ukwanda hasi handitse subscribe kugira ngo tubane umunsi ku munsi mu biganiro byacu byose bitazajya bibasiga. Njye muba muri kubana nitwa Irareba. Ukwiye gukora subscribe kuri Chris Chipt kugira ngo ibiganiro byacu byose ibyegeranyo bitazajya bigucika. Nta handi rero mwabisanga ni ahangaha, buri munsi tubazanira ibyegeranyo tuba twakoze kugira ngo mujye mubasha buryo ki mwakwishima. Ku mwanya wa mbere turahasanga Israel Mbonyi. Israel Mbonyi akurikirwa na 1,000,000 n'abantu 959 n'abantu 700. Oh! 1,000,000 irenga n'abantu 90 nyagasani y'imibarera. Rero ku mwanya wa mbere turasanga Israel Mbonyi ukurikirwa n'abantu barenga 1,000,000. Uyu nguyu ni umusore twese turamuzi cyane, aririmba indirimbo z'Imana n'indirimbo za gospel. Uyu rero kuva kera yaramenyekanye kubera indirimbo ubwiza ziba zifite. Nta muntu n'uyu n'umwe kuri stati ya WhatsApp utasanga yapostinze indirimbo y'uyu muhanzi. Nta muntu n'uyu n'umwe kuri TikTok y'uyu muhanzi utasanga wapostinze indirimbo y'uyu muntu, kubera uburyo bamukunda cyane, kubera uburyo yabaye icyamamare, agenda akora ibitaramo bigiye bitandukanye bya hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, cyane cyane muri East Africa hose ndetse no muri Amerika ndetse n'ahandi hose mu bihugu byose ajyayo. Ni umuhanzi w'indirimbo z'Imana, akaba yitwa Israel Mbonyi. Ku mwanya wa kabiri turasanga Melody abantu benshi baramuzi cyane. Bruce Melody abantu benshi baramuzi cyane. Kuba twashyize ku mwanya wa kabiri nuko nawe aza mu byamamare biririmba indirimbo zitari iz'Imana, ariko ayo noko kera twavuga ngo ni iz'isi, ariko nawe kubera impamvu namushyize ku mwanya wa kabiri. Ariko ubundi mwanya wa kabiri wari Meddy uriya washakanye na Mimi wo mu gihugu cya Ethiopia. Ubwo rero nawe asigaye yaravuye mu ndirimbo z'isi, asigaye aririmba indirimbo z'Imana. Muzi yuko no mu minsi yashize yaje gutaramira mu ndirimbo za gospel hano i Kigali, hari habaye igitaramo. Meddy nawe turaza kumugeraho. Ariko ku mwanya wa kabiri mpamvu twashyize Bruce Melody nuko nawe ari gukabakaba kujya kuzuza 1,000,000. Afite ibihumbi 819 bamukurikira n'abantu 78 bamukurikira ku mbuga nkoranyambaga ze zigiye zitandukanye. Rero uyu Meddy nawe arakurikirwa cyane, n'umuntu uzi kuririmba indirimbo abantu benshi twitaga ngo ni iz'isi, kuko ntago ari muri gospel, ni indirimbo zisanzwe, ariko si zisanzwe kuko zihindura abanyarwanda benshi zikabagiraho akamaro. Ku mwanya wa gatatu turahasanga umuhanzi witwa Papy Clever. Papy Clever muramuzi n'umuryango we, n'impamvu nawushyizeho. Nawe arakurikirwa cyane ku mbuga nkoranyambaga zose zigiye zitandukanye. Nawe arakurikirwa cyane, nawe afite 1,000,000 y'abantu bamukurikira ku mbuga nkoranyambaga ze. Nta muntu n'umwe kuri stati ya WhatsApp cyangwa ahantu hose wabona uyu mugabo bataba bamupostinze, bitewe n'uburyo aririmba indirimbo ze kandi ziba ari indirimbo nziza cyane. Kandi nk'uko twari twamaze kubiganiraho turasanga umuhanzi witwa Meddy. Meddy nawe afite ibikorwa byinshi agiye gukora mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, akaririmba indirimbo nziza z'isi nk'uko naheremba karembe bivuga. Iyo bundi ngari iz'Imana haba hari n'iz'isi, ubwo iz'isi ni handi hatarimo gospel number. Ku mwanya rero wa kane ni Meddy uhaba, ariko nawe ubu ngubu asigaye yarinjiye muri kariyeri yo kuba umugospa aririmba indirimbo z'Imana. Ku mwanya wa gatanu turahasanga The Ben ariwe Taiga, kuko izina nickname ye bakunda kumwita Taiga. Taiga ni umugabo wa Ifikeza Pamela, bakaba bafite umwana mwiza cyane, batangaje n'amazina ye mu minsi yashize, mwiza cyane w'umukobwa. Ku mwanya wa gatanu rero niwe tuza kuhasanga, nawe arakurikirwa cyane. The Ben afite abafana benshi cyane. Uyu mugabo nawe aririmba indirimbo nziza kandi indirimbo zifasha abantu muri rusange. Rero ni icyamamare gikurikirwa n'abantu benshi cyane muri igihugu cyacu cy'u Rwanda. The Ben rero akunda gukora ibitaramo bigiye bitandukanye hanze y'u Rwanda, akitabira ibitaramo byo hanze, agakora n'abahanzi bo hanze. Nawe rero arakurikirwa cyane mu buryo bushoboka bwose.
rero nawe ari ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa gatandatu tuhasanga kuri yitwa ambassador of Christ. Iyo nshyizemo ifoto y'uyu mugore y'uyu mama witwa Sarah Sanyu, abantu benshi cyane bahita bavuga ati iyi ni ambassador rero nayo irakurikirwa cyane ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Muri iki gihugu dufite iyi korali ndayikunda cyane, nkunda indirimbo zayo, nkunda indirimbo baba baririmba, ziba ari indirimbo nziza zishize umunyu ndetse n'isukari, hagasigwaho n'ubuki. Rero iyo nshyizemo uyu mama kubera abantu benshi bagiye bamumenya ku mbuga nkoranyambaga, ndetse na korali yabo maybe ko ari na dirija cyane bari dirijante nawe arakurikirwa cyane. Rero iyi korali kandi na Sarah Sanyu nawe arazwi cyane, yabaye umusitari bitewe n'indirimbo nyinshi cyane yagiye aririmba. Iyo uvuze ngo Hoziyana hahirwa Uwiteka icyubahiro batuma hose, Hoziyana iyo ndirimbo niyo abantu benshi bamumenyeho cyane bitewe n'uburyo ayiririmba, bitewe n'uburyo korali yabo iyiririmba. Rero ngayo nguko dore ibyamamare 6 byo mu Rwanda bifite abantu benshi babakurikira, abantu benshi bakurikira ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Mureke minahanga mbifuriza umugisha w'Imana, muhaye murongo bwiza bw'Imana babeho. Uwiteka Nyagasani ajya abaha ibyo mukenera byose, Imana ijya ibaha gushobozwa kubaho mu isi kandi barinde n'ibyo mbasabira. Ndabakunda cyane.